Pulang kembali ini media pasal sana. Angkini orang sini kau distrik takam logo payment karun kai. Ani sini karena di prasa korsa eba sakra Porimol Deborma ini umur 70-75 apa hengjak. Ano kaca punna mal bisitu kayu kaca blood donate group bisitu ang itu bona lagi sini ya dor kai sini ka bini tamanai group blood ngaking kanau aman bagai bini si cinta unit nango iso ba kai tham si nango aman bagai borok si kaca makan so abagai te baki maya ko kai ano pung kayu bisitu ang te kaca renan aja ini ang kaca kamnogo tabuk thi di pajak bolo thi na hina ang haimanengo ang kai an bumung kai ang kai political district Cibramo thani working president Judith Deborma apa sini 26 assembly constituency ni angino angro haimani kalayo. Acha Porimol Deborma ni mani apa para ni sinmung rokai bini kami kai 26 assembly constituency ni bisingo khobjak tula sikor kami ni kami wo bini kami ini orang Thai Senegal.